muraho neza mwese abakurikiye abakomeje gukurikira amakuru tubagezaho. Tugiye kubagezaho amakuru ari guturuka hariya mu gihugu cya Kongo. Murabizi yuko tujya tubabwira amakuru y'intambara ya hariya mu gihugu cya Kongo. Ubu rero ibintu bikomeje gufata indi ntera, ibintu byadogereye hariya mu gihugu cya Kongo. Intambara ikomeje guca ibintu, hagati ya M23 na FARDC. Ubu ngubu ukuntu bimeze, agace ka Kanyabayonga ubu ngubu tuvugana yageze mu maboko ya M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane, nyuma yo kurwana na FARDC bakarwana bigakomera cyane. Ubu ngubu rwose barwanye, Kanyabayonga ihita ijya mu gace ka M23. M23 niyo ifite agace ka Kanyabayonga. Kandi aho Kanyabayonga munze FARDC yaje ishaka kugira ngo ikubite M23, kandi uko FARDC iza ntabwo iza yonyine, yo iza iri kumwe na yakuru yayo yose, ya groupe y'aba bantu baje kuyifasha bose iko baza. Ariko iyo bamaze kugera ku rugamba ibintu bihita bihinduka isosi. M23 ugahita yirwanaho kinyamwuga, kandi uko yirwanaho kinyamwuga ni nako iba yitabarira n'abaturage bayo, kuko yafashe ibice binini byahariya mu burasirazuba bwa Kongo, muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Aho hose hari abaturage, kandi niko ikomeza kubarinda, kuko FARDC yakomeje gushaka imaze kurwana yo ikabona birayicanze, ihita yirukanka ikajya mu abaturage badafite icyo bayitwaye, asigaye ikajya